munsi abantu benshi bamuzi nk'umwe mu bakobwa bafite izina rikomeye muri sinema ya Chinese. Ni umukobwa ugaragara cyane muri seri za custom, fantasy na romance, kandi amaze gukina mu bikorwa byinshi byatumye izina rye rimenyekana ku rwego mpuzamahanga. Ariko mbere y'uko aba Jiang Lifei abantu bamuzi uyu munsi, hari urugendo rurerure rwatangiye mu mwaka wa 2013. Uyu munsi turareba ubuzima bwe. Umuntu tugiye kubabwiraho byinshi ni umukobwa uri kubakina The Eternal Fragrance, uherutse no kubakina Veil of Shadow. Uyu munsi turareba ubuzima bwe, uko yinjiye mu myidagaduro, uko yavuye muri CNHD 48 akajya kuba umukinnyi wa sinema. Turareba seri yakinnye, ibihe byamugoye, ndetse n'aho ageze muri sinema kugeza muri 2026. Jiang Lifei yavukiye Xiaoning mu ntara ya Sichuan mu Bushinwa kuwa 18 Kamena mu 1994. Mbere y'uko yinjira mu gukina filime yabanje kunyura mu ishuri ry'umuziki rya Sichuan muri Conservators of Music, aho yize cyane violin. Icy'ingenzi ni uko atahise ajya muri sinema. Mbere yabanje kugira urugendo rw'umuziki n'imbyino kugeza ubwo muri 2013 yumvise ko itsinda rya SNH48 rishaka abanyamuryango bashya. Muri Kanama 2013 Jiang Lifei yakoze icyitwa nka audition yo kwinjira muri CNH48 Second Generation. Mu bantu benshi bakoze audition yabashije gutsinda selection maze aba umwe mu banyamwuga bashya. Ku itariki 2 Ugushyingo 2013 yatangiye kugaragara ku rubyiniro rwa CNH48 mu gitaramo cya Data Goddess. Aho niho urugendo rwe rw'ubunyamwuga rwatangiriye. Mu matora ngarukamwaka ya SNH48 Jiang Lifei yatangiye kuzamuka cyane. Muri 2014 yabaye uwa kane, 2015 aba wa kabiri, 2016 aba wa mbere, 2017 yongeye kuba uwa mbere. Ibi byatumye aba umwe mu bakinnyi b'ingenzi cyane ba SNH48. Muri 2017 SNH48 yatangaje ko Jiang Lifei agiye gutangira umwuga we ku giti cye. Umuryango we wa sinema watangiye muri 2016 aho yahawe role muri Noveland The Cast in the Sky, aho yakinye yitwa Fei Shuang. Iyi niyo yabaye intangiriro ye ikomeye y'umwuga we nk'umukinnyi wa series. Kandi ntabwo byarangiriye aho. Muri uwo mwaka yahawe igihembo cya New Television Actress of the Years muri Tencent Video Start Awards. 2016 yakinnye muri seri ya Dugarusa uruguru yitwa Noveland The Castle in the Sky. 2017 yakinnye muri Detective Hot Blooded